berti kurban berti 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 hayran berti kumam alekum ilmin raberti khamad le kharadir ke khagir hatta piro ke jides mengir berti berti kurban berti 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 hayran berti Ava bira germa keli ava bira germa keli serpe ya bu Hazret Ali ez şum deslin gevi kali godle ve ma dünya vali berti berti kurban berti 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 hayran berti چاقا بخیر تماشاوان هیجا ام ایرو دی سال سر پیکان تیوی برنامه که نو لهمبر ایوانی ایرو دا هشتی مایس دا هشتی گلانه 2021 روژا سهشنبه ام ایرو روژا که پیروز تخازینی پاروا بکنی و کنجید زانن ایرو بازده گلانه روژا جشن زمانی کردیه همجی به وی مناسبتی مخواست ام جوار برنامه که چکنی وی روژه پیروز ام به هفرا پیروز بکنی بوی و اونگی بخیراتن سر برنامه پیکان تیوی ایرو ام سه نیوان مهنه ام پوان نیوان نارا وی روژه به هفرا پاروا بکنی نیوان ما یکمین وکیلی می هیجا وکیلی وانه لزگین بوتن روابری پیکانه آنیفوات گرسل ماموستای زمانی دانمارکی و ماموستای زمانی کردی صبری یلماز نیوانه مهبونه امی با هر سی هوانا را صحبتی که سر زمانی کردی بکنی و کنجید زنن تماشاوان هیجا ایرو با مای گلانه مای که جبوی ما کرده هم جبوی انسانی مای کردستان هم جبوی انسانی مای آناتولیه روز مای که رشه گلک انسانی ما به مای شهید کتن هم و هوالین مای شهید کتنی او انسانی ما قهرمان هم وانا جو بیرانی نوانت کنی و هم تکرار جاره کدین تبیجن اون بخیراتن سر برنامه پیکان تیوی هرم تمام سپاس کنی جارا گذن بخیراتن برنامه پیکان تیوی دنگه مل مفاد گره نظام چی از بیجم رژی هنک اوک بکه حوالی نجاتی دست بکر اجید خازم خبره که رش آنجی قضا که کل باچه جیگ های مانه سرود بروه قومیو از بوه دست بکم و کنجید زانن تراکتوره که پر رمورق باچه جیگ های مانه قضا کرد رمورق تبلی هف بود قضا دا 7 کسا جیان خش دستا تنا وان دا کرک جی هبون ام جوان را سرساقیت خازن جیه کو بریم بوی جی شیفا دخازن وک هر جاره که پیکانه ام دست بیدکن ام تخازن هنک آگاهداری پیکانه دست بیدکن وک بینیم برای پیکانه 2 کتاب وشاندنه کتاب ما از ببینم اگر رژی آلیکاری هم بکه آهام سایا پیکانه 2 کتاب باشاندنه کتاب یکم رویه بوش بزنگل چیروکه که جهیلا شورش رشی و هاتی نویساندن زمانه کی سوک و که هر کس فهم بکه هاتی نویساندن
va çeroka hem li Anadolê navin hem li Kurdistanê navdar e her kesek yani piranî insanê me nas dikin. Kitaba diyor romaneke, roman pêşbirka xelata pekana da bu xelata yekem wergirt ji hêla hecwê mistoyê hecwê ve hatiye nivîsandin. Romaneka bi zimanekî pir zelal û ku were famkirin hatiye nivîsandin. Roman li ser insanê ku ji gundan tên bajara çi bi serê wan tê derûniyê wan yani psikolojiyê wan çawa dibe li ser vê ye hinek jî behsa gundên Qirşehirê dike û ku me ve got çinda em dikarin hinek ewka xwe jî bigeherin. Pekanê pêşbirkek dest pê kiriye, pêşbirkê ma Hezîranê da pêk were. Pêşbirka ji bo edebiyata Kurdî, müzik û lêkolîna Kurdî ye. Eger kes bixwaze bi berhemên xwe yani bi eserê xwe tevlî vê ewkê bibe, tevlî vê piştbirkê bike dikare eserê xwe ji me re bişîne. Xêrî ji wê hûn dixwazin ku di derbarê vê da hîn zêdetir malûmata bîstînin û dikarin têkevin malpera Pekan TV Kurdên Anatoliyên .com têkevin tur da hûn ê agahdarî bibînin. An jî hûn dikarin bi me re têkevin têkiliyê û ji me re binivîsinin, telefon bikin, em dikarin derbarê vê da ji we re agahdariya bidin we. Eger rejî bikaribe av vê jî bîne spas. Wek hûn jî dizanin Pekanê projeyeka mezin dest pê kiriye. Projeya belgefîlma Kurdên Anatolê navîn dest pê kiriye. û belgefîlm yê li Anadolê navîn em çî ne, em ji kuderê hatine, em çima hatine, ji bo çi hatine. Dîroka Kurdên Anatolê navîn pênzsîd salî yê dere meydanê xwe. Ez ti vir de dixwazim bibêjim dema ku me va proje belgefîlme me îlan kir, em dibînin ji însanê me ji Kurdên Anatolê navîn kesê ku bixwazin alîkariyê bidin, dikarin li ser malpera me ji bo wê ewk hene, hesabê me hene. Lê em li vir spasiyê însanê xwe dikin gelek kes ji hêla xwe da û ji kift rizê xwe da alîkariyê dide û ji me re xebera dişîne, mesaja dide û em bêjin hesabê me em dibînin ku têda guhertin çebûne. Em bi vê münasebetê ji we re spas dikin ji bo ku hûn ji bo çenda xwe hunera xwe hûn dixwazin bibin alîkar û waya jî em bêjin agahdariyê dawî bû. Wek hevalê Necetî gotî em vê bername bi münasebeta 15 Gulanê cejna zimanê Kurdî çêdikin. İmkan derfetê me tune bû ku em vê rojê çêbikin lê îro em çêdikin. Mîvanên me hêja hene. Berî ku em dest pê bikin fîlmekî li ser zimanê Kurdî heye, em dixwazin wê nîşan bidin an jî dixwazin wê ve guhdarkirin bidin. Ez hêvîdarim ku ez ê bikarim wê fîlmî Sadat Ali Bedirxan îro 15 Gulanê cejna zimanê Kurdî ye. 88 salvegera damezrandina Kovara Hawarê ye. 15 Gulana 1932yan bi pêşengiya Celadet Ali Bedirxan, Kovara Hawarê wek dibistanekî dest bi weşana xwe ya Kurdî kir û ev roj wek cejna zimanê Kurdî tê qebûlkirin û pîrozkirin. Celadet û heval û hogirên wî xemxûrên ziman û çanda Kurdî bûn. Ji bo axaftin, parastin û bi pêşxistina zimanê Kurdî, çedekê mezindan û mohra xwe li sed salekê xistin. Kovara Hawarê û Celadet Ali Bedirxan îro jî bingeh û mîraseke mezin ji bo xebatên ziman û çanda Kurdî ji gelê Kurd re hişt û îlhamekê mezin da xebatkar û lêkoleran. Îro cejna zimanê Kurdî ye.
Cejna zimanê Kurdî li hemberî şaftinê hişmendî, li hemberî zeht û zorê berxwedan, li hemberî tûnekirinê xwedî derketina ziman û çanda Kurdî ye. Di cejna zimanê Kurdî de em banga bilindkirina têkoşînê ji bo axaftin, parastin û bipêşxistina zimanê Kurdî û qebûlkirin û naskirina Kurdî wek zimanekî fermî dikin. Cejna zimanê Kurdî li serî de li gelê Kurd û di şexsê Celadet Elî Bedirxan de li temamî ketkar û xemxûrên zimanê Kurdî pîroz be. شیرین و خوش زمان کردی kerem ke hevalê Necatî. Em Erê. mîvanê xwe dawetî ser ekranê bikin. Erê, bi xeml û rewşe, şîrin û xweş e, şîrin û xweş e zimanê Kurdî. Rastî zimanê Kurdî zimanekî pir şîrin e. Erê temaşevan hêja nîvanê me ji hatin ser ekranê. Birêz lêzgîn botan an bixêr hatin. Ser Deng bername piskirêke dengê te ve. dengê te tê me, Dibîzin, em dibîzin, dengê te heye. tu me tu bizî. Dengê me tê ye te. Em te dibîzin mamoste. Ez Dengê dizanım. ve te ama dengê ve tevlî heft e. Dengê ve kan deng nayê fam kirin. Dengê ve eko dike eko tevlî he. Ha. Nayê fam kirin. Ne Carekî zararı. carek derkevin şû bibare, belkî wê carî çêbin. Ez bêjim tu aliyê me de pirsgirêk tune mamoste. Ji ber ku em bi hevalê dira axifên Pirêz Elî Fuat tu bi xêr hatî. Dengê me heye. Uzan dengê ve vê derê per xirab e. Spas, selamet. Per xirab e. Sağ Per. olun. Vekilî hêja, tu dixwazî tu derkeve carekî din were, wê carê belkî kîn çetir be. Çend cara çû hat jî. Hevalê Hakan dikare hewk bike, alîkariyê bike. Hakan ez bêjim mamoste ji hewkê ye ew katê het heye. Ewa eger wisa hebe bi qablo baştir be. Ya ji wê yê derxe. Mamoste tu dikarî derxîdî. Heval cahil inkerêke dubare rêke. Kan cahilî biceribînin dubare. Ev nabe yani deng nayê fam kirin. Hevalê me rejî yê bi te keve tekîliyê ez bêjim yê hinek alîkariyê te bike eger bikaribe. Ez ê niha migo hevalê me rejî yê bi te keve tekîliyê dibe ku alîkariya te bike. At fam kirinî. Necati eval tu devam ke ez bikim. Necati eval tu devam ke ez Mêdin hevalê Alî Fuat Gürsel Evet. destê. Git yatırız. Erê. Birêz Alî Fuat Gürsel û tu bi xêr hatî ser bernama Pekan TV. Hevalê me Alî Fuat rêveberiya Pekan e. Em îro bernameke ser ji bo münasebetê zimanê Kurdî Bazdê Gulan e. Bernamekê çetkinî. Ez berê bêjim fikir ramanê te ji bo vê rojê çi ye? Kutayî em wê dest pê bikinî, piştî wê em pirsexê bipirsin. Spas, Yani- hevala Necati, maun sağ olun. Ez jî destpêkê navê Pekanê hevalên me temaşa dikin ya jî an jî goda dikin ez wana hemû ya silav dikim. Ji bo münasebetê 15 Gulanê roja cejna zimanê Kurdî ez an wek ez jî pîroz dikim. Bi rastî tabii gelek rojim pêwîst e yani dîrokê insana mirovatiya de tişten pêwîst hene yani va rojan pêwîst rojan dîrokî ji bo gelî Kurd jî ev roj gelek pêwîst e. Mir Celadet Bedirxan wek te zanîn alfabeyê latînî Kurdî pêk wîna Şamê sala 1932 diyor. Vê demê heta îro ev roj cejna zimanê Kurdî tê pîroz kirin. Em ji vê münasebetê vê rojê carek din pîroz dikin. Spas Birêz Gürsel ez ne bipirsim var roja rojê zimanê Kurdî Bazdê Gulan e.
yani bu her Kurdek ve roje vak cejn kabul dike yan jî hen kabul nakin hen jî kabul dikine ev çawa ye yani herkes her aliye Kurdistanê em bên li Başûr li Bakur Rojava herkes bir roje vak cejn pîroz dikine. Elbet yani varoş birası yani Kürt zatı yeke yani Kürdistan yeke yani her çıkas çar parça beşi Aliye Dagırkera gelen ve biz alıbın Kürt zamane Kürdici yeke yani belki hem devok çebune le bu her parçayı birası Mir Celadet Bedirhan ne bu başvuru ya ne bu Bakur ya ne bu Rojava ev tekoşun beşandı dayı yani Mir Celadet Mala Bedirhan birası tabi Kürdistan'da per ciyek gring tigrin şu bu veji yani şu bu hamu Kürdistan'e roja cejna zamane Kürdiye ve Ali da baver nakim yani han kabul nakin tabi işte her pevist evet zaman hebune me yani geren ve baş bizanıbın Kurdan Anadolu'ya navin yani şu bu ve münasebetem nave pekane am beşin damezrandına pekaneşi Armanca sereke av bu ki hem bere asimilasyon hem bisekini elbette işte dinjeheye ama iro şu bu zemin bana tıkarım beşin Gelek spas dikin Brez Gürsel. Brez vekili lezgin botan dengin men ne başa? Bere ne başa? Ha başa. Em cara gidin bin tıbkhirati ser bernama Pekan TV. Gelek sabi selam rej bu mehvana. Spas kini az hinek mamosta bidim naskirin mamosta prastici mamosta ya li Vanê zaningaha 100. ile û bixwe parlamenterê Vanê yê HDP berê bû vê gavê li Ewropaya em careke dibêjin tu bixêr hatî mamosta. Gelek sabi selam rej gerem ji bo we ji bo guhdarvana ji bo mehvanê aziz. Spasberê ku ez pirsa xwe bipirsim ez dixwazim ji kesê ku me guhdar dike kesê ku li me meze dike pêkan teve vê gavê hem li ser YouTubeê hem li ser Facebookê weşane dike ji kerema xwe weşana me par vekin da ku bigihîje pir kesa û em ê gelek şabin û memnûn bûn ku eger û bernama me parva bikin. Mamosta 15 gulanê cejna zimanê Kurdî ye. Eger tu îro bikarî ji me re şîrovekê bikî zimanê Kurdî îro li kîjan qirare ye an jî li kîjan asta ye li Bakurê Kurdistanê? Bere. Ji bo guhdarvana dubare ji bo xebatkarên Pekan TV Slaven gerin. Mijarekî giring e rastî mijara ziman Kurdî. Bêguman di hemû zimanên cîhanê de hemû zimanên serdest yên netewên serdest jî pirsgirêkên mezin hene ziman hinekî saziyekî wisa em bêjin organîzmekî wisa zêndî ye her tim bi xwe nû dike xwe pêş vedixe divê nûkirin û wê guherandina civakê de jî pirsgirêkên nû jî derdkevin ziman de ziman tiştekî wisa ji ber wê ku saziyekî wê yê ziman bigehîn nebe ji bo pirsgirêkên nav demê de bi teknolojiya nû em bêjin aborî diguhere tep diguhere jiyan diguhere tenduristî diguhere civak her tim di nav geşedanekî nû de ye vê geşedanê de heker saziyekî bingehîn ji bo ziman nebe wê demê ziman qelse dibe ziman jar dibe ziman an em bêjin nexweş dibe yanî nexweş çawa mirovê nexweş dikeve ziman jî nexweş dikeve eger wê nexweşiyê bi sporên ziman û saziyên ziman nebin û tedavî nekin wê demê ew ziman ber bi mirinê ve diçe nexweşî girantir dibe misadir. Çi ye wa sazî û bi sporên wa henê rast e mesela em bêjin zimanek bibe zimanê perwerdê wê demê heta noktayekî mirov dikare bêje pirsgirêkê xwe dikare bi saziyên perwerdê de yani hebûna xwe bigihîne ama pirsgirêkê xwe teknîkî yê afirandî mixabin tenê bi perwerdê çareser nabe yani perwerde tu ziman heyî di rewşa heyî de
تبوی زمانی پرورده دکی نشان زاروکا دکی فقط پسکریکین اساسی اون از دبیجم یه آلیه تکنیکی یه زاین و زاین از زمان یعنی پیش کردن زمان هر تماکی مگو چوا مرو وک زوجه زاروکی و چه به نویه و چه به زاین چه به زمان جی زویه زمان جوسا هر تم تو توم ده هاوی جه هر تم تشتینو چه دبن زیده دبن جبوه پرسکریکی تکنیکی یعنی که جبو زمان پیوه جنو گوتنی نو و گوتنی نو کیجا چرچوه داوی چوا بین افرانده چوا تین افرانده چوا چه دبن هم تکیل های زمان بیانی زمان جیران وی مجاری دا مخابن سازیه که ما کرده وسا یه اساسی نینه یعنی وسا جبسپورا پیک یعنی زمان زانا پیک بی نینه اف خطره کی مزنه جبر و اف روژه کی گرینگه یعنی از ویدارم همو سازیه کرد چیه سیویل چیه سیاسی چه یعنی آبوری کی جان سازی بین همو سازی جبو و مجارات زمان سازیه کی دزگاه کی بنگهین و کسین اکادمیک کسین زمانزاند و سازی را جی بکن و خدمت جبو زمانی کردی بکن مثلا بجم بله بلکه نه با کوری کردستان ده هم دستلاتار نینن هم زمان خوابه کن زمان پرورده بله هم دکارن مثلا کی در دنیای با هم سازیه که آوا بکن جبو پسکری که زمان تکنیکی و یک زمان بکاره به همبری نا زمان جهان ده و زمان جنار ده هبون آخواب علیه تکنیکی جی علیه بجم زاینده جی ریبه ببه پیش بکنه ها کی مثلا بله راسته مثلا چند انستیتو کردی هنه مثلا فرانسا هیا و در آلمانیا دوسلدورفه هیا بله برنی بونه آلمانیا باورم نزانم جین اروپایی دید هنه نزانم اما استانبول انستیتویا کی کردی هبو حتی نقطه که اوی کاری که جداتر کرد باشتر کرد یا گوری انستیتویندن جبر کلوبالات bu derfet ve juda bu. Fakat yani enstitü tane ne zamanı ne sazin zamanın ku zaman peş bakın. Bu ambejin zaman gerek müjarrada xeras kan jber ku enstitü xabat efay juda yani yek du kesin enstitüya jkabetin duvar zaman da aliye akademik da yani aliye ambejin felsefe zamanda sosyolojiye zamanda o saketin ambejin o sa akademiye da peşketin o lekolinin mezun kirin servi esası bun bispor ninin ev camerin gori derfeti façkas derfeti ve hebe ev kas kardikin جبوین ها زمانی کردی با کوری کردستان خطر کی مزن داره راسته اما از وقت افتش ادبیجن اف سازیه کی بنگهین جبو زمانی کردی هر چه پارچه کردستان زن جهانی فکر که یک سازیه کی اساسی به همو جبو ما وقت سالوخ به وقت آدرس به آنجی جبو مثلا کسی سر زمانی کردی اکادمیسین جهانی زانستینی لیکولنرین جهانی devletin juda enstitüyen üniversitenin dünyaya juda bin serli bidin ve esas fikrin bu çerçeve ve de ser belki havi zamanı kırdı لیکولین بکن سرخبات بکن bu ve mesela ha Rojava Kürdistan'ı kim zede destinatariye kaya belki tam fermi ne bu ya tam envejin cibuci ne bu ya ama başvuru Kürdistan'ı nezisi salana destinatariye ki herimi Kürdistan'a beje federalaya zankoyu ve jehne üniversite ve hene debistanı ve hene ama mıxabın wana jihatiye ki usa avametiri ev xetere ki mesela ev parçayı Kürdistan'ı ye derfet yapma aborici hayat kare saziye ki usa ava bike ve saziye finanserci bike fakat mıxabın şekil usa andaki ki usa ava ne biyor jebo ve ev xetere ki mesela belki ve vesila ve salveger zamanı Kürdi em hemu zaroki Kürt dahi ki Kürt piroz dikin hemu geri Kürdistan'ı piroz dikin bu zamanı medya zamanı emejin Aryan
bingehîn û malbata gelek zimanê niha heyîn cîhanê de ji bo vê zimanê pîroz hêvîdarin Başûrê Kurdistanê hikûmeta desthilatariya Başûrê Kurdistanê em bêjin akademisyenên zankoyê diho Hevlêr Süleymaniye di vê warî de hinekî erka xwe esasî de tev bigerin. Ewropa ji gelek sazî û dezgehên Kurd hene. Gelek em bêjin her çar parçayê Kurdistanê akademisyen hene, rewşenbir hene di vê warî de nivîskar hene. Divê em li ser vê esasî tiştekê bikin. Yani bingeh jî bila vê gav Hevlêr be, yani Süleymaniye be divê wisa ser zimanê Kurdî saziyekî ji bo xizmeta zimanê Kurdî û ji bo pîvanên zimanê Kurdî. Yani her zimanekî pîvanê xwe hene. Kîjan gorî kîjan pîvana ziman ji zimana cuda dibin, ji gorî kîjan pîvana hem peyv hem em bêjin bêwêjî zanistî yên teknolojîk yên cuda cuda amûrên cuda nûtên avakirin wê tevlî zimanê Kurdî bibe. Çünkü em bêjin mesela Macaristanê dikarim mînekek bidim wê derê de ez ê gotin ji bo mêvanê me ji bêlim. Macaristanê saziyekî xewsa heye. Mesela em bêjin tiştekî teknîkî an jî dermanekî cihanê peyda bû. Bê bû Macaristanê ev saziya Macaristanê ya ji zimanzana ava ya di Rûnê li ser vê lêkolînekê dike dibe ev yani navekî çawa em bi çi şeklî nav zimanê me de cî bibe wê zimanê me xurt bike wê ji bo zimanê me nebe astengî ser vê difikirin roja difikirin meha difikirin heta diçin gunda diçin mesela mezana yê temelê wa şê ser pênciyê re dibêjin mesela ev tiştekî wisa gurî te ev fonksiyonê wê jêra dibêje fonksiyonê ev e gurî te navê wê çi be baş e yani xebatê wisa nav gel derike gel jî tevlî vê xebatê dikin ama rêbazekî zanistî piştî hêngê navekî danên ser piştî hêngî wî navî gümrûka da li ser wê tiştê dixin û wî navê ev saziya Macaristan ya ziman biryar dayî wî navî ev dikeve bazara Macaristanê bi zimanê Macaristanê niha zimanê wa biye nêzî 480,000 peyv belkî esasên xwe de 80,000 ama vê rêbazî zengîn kirine dewlemend kirine pêş xistine niha keko wallahî mixabin yani di vê warî de akademiyên Kurd hene wek min gotî Başûrê Kurdistanê an jî niha rojavakên zêde hene gel Ewropa hin üniversite zanîngeh yani akademiya heta noktekê hin lêkolîn hene ama vê derê diaspora Kurd rewşenbirên Kurd divê vî warî de heta niha mesela Almanya çend üniversite wekî Berlin wekî em bêjin Düsseldorf zanin Aachen em bêjin Paris Londra İsviçre devletên lê em bêjin va akademiyê va dera de heta niha kursî zimanê Kurd de xwe yani daxwaz kiriba ji ber ku girseya Kurd jî hev ji zimanê Kurd jî zimanekî wisa balkêş e jî yani zimanekî wisa jî hek dike ku li ser xebat û lêkolînên zanistî û yên arkeolojîk jî mesela gelek lêkolînê arkeolojîk heta niha nayine aşkerakirin an nayine zanîn ji ber ku zimanê esasî Mezopotamya zimanê Kurdî di zankoyên üniversiteyên cihanê de tam çî nekirdiye tam nehatiye fêrkirin kesên lêkolîner jî bi gorî vî zimanê vî zimanê baş nas nakin ew amûrê ew tiştê dest dikeve ew arkeolojiyê dest dikeve wê arkeolojî ve çawa tarîf bike nizane yani ev piskirêka me Kurdan e divê wek min gotiye hemû saziyê Kurd wî warî de ji bo ziman tenê demagojî tenê axiftin û tenê şirovekirin tenê wisa perdekî za ji orda axiftin ne yani xebat lazım e ev xebata jî aboriya derfetê gelê Kurd heye ku ji bo vê xizmetekî xebatekî bikin demij demekî zûtir ev xebatekî gehîn Rast birêz vekîlê me hêja lezgîn botan ez ne dixwazim pêçek derbas nîvanê me din bibim birêz Fuad Gürsel hebarê Fuad Gürsel te destpêkê de jî got damezrandina pekanê jî armanca xey yekemîn jî ew ya ji bo ku asimilasyona rina ji bo zimanê Kurdî pêş ve bixin ji bo wê pekan hat damezrandin
yani bu Kurdî me Anatolya navîn taybetî Kurdî me Anatolya navîn zimanî kurmancî zimanî Kurdî nav gerda yani berve vekas zanım berve nav malbata da tab Türkiye dankir ya ji tab zimanî ki dantkir ayıptı bu. Digotin ayıp tu çima bir zaman dantki zamanete gende ye le naha çeye naha çavaya ev revşa in hala devam dike yani jî hatı göherandın tu çi tefkirî buyla. Ya elbet gelek tiş tata göherandın. Taybetli mesela sale havala çeli ya jî seri penceyi baş Dengi te pêçek kem te ye. Denge hevalê Fuat tine yidûrtê. Naçe. Henek ez bilind bikim baş hena. Başına, ne baş? Tamam. Ya naha yani rasa yani Kurdan Anadolu'ya navin işte takriben am tibejin 400 sal 400 sal der basbuye hin am başınız anı rasti le hin Kurdi haber dedi Kurmancıya he le salan daviye va az bejin 20 salın ya 30 sali beri ve gunda am bejin mala da hin ziyade Kurdi Kurmancı denk tıkırın ya Kurmancıya men ber bejin haber tutan. Na tabi am ter yani az zarokum am zu hatın başer mesela az minak sarxa beşim. Am hatın işte Konya'ya malur tıkant lur da mesela am tuşun gün havini tabi Türkiye bandorevi zede sermeçe bu çünkü am tuşun Dibistane derdore mej işte Türk bun hemu. Tabi am tatın gün lur am fark metti diyor. Lur mesela kurma مهنک ترکی خبر داده belki هم زارو کنم belki متخواست هم جداتیه خه نشان بدن psikolojik belki lelver hanek tıkarın yani yaranı tıkarın ya işte tıkotun ya bu Türkiye haber dede falan na tabi her tiş hatiye göherandın yani az beşim bu taybetli gün hatına vala kırın yani gelime hatiye başır belki ne siyasi be lör tabi bandore bajer per zede çeviye Aliye denji tabi Kürdistan ya zamane Kurmancı Aliye dagirker da her tim berasti yani çava az bejim tebeni alay konusu ya hanak tıkırın bu çok dedin yani av psikoloji sermeşe mesela az bejim ane metat gün tata Konya'yı am tefef düşün am tıkot anet işte piştame var yani ane mecid Türkiye hiç ne zane tabi ma fark ne tıkır hinge zana bu inci tınla bu tabi yani naha belki pırsa ve azvan pırsa ve brasi naha gönda ammez etkin taybetti bandore Türkiye hin pıra hin ziyedeye han malbat han gönd brasi hin Kurdi habertin Kurmancıya me habertin Kurmancıya haremi le brasi asimilasyonu pır hurt heye yani leverda belki net tane ambition yani mamosta zaman zana ya hin baştı zana zat ifade çıkarı bu lever yani her çıkasam malbateci haber bedin işte am nabari habdacı haber bedin elbet peviste gere bana Kurdiye Kurmancıya bukar binin le işte her pevist eğer ki Aliye siyasete da am ser nekevin yani mafi zamanı am negrin hanek zahmete zora yani mamusta baskır leber gele üniversitene gele spor hene disajı mesela başvur elbette gele gavin peşva şu heye le Aliye'den de az beşim burası ediydi belki sağlam daviye az beşim insanın Kürt hanek ziyade ser zaman sekinin le ev tere bike baver nakim yani gere ev zaman vek megoti zamanı perverde var kabul kırın ya kabul kırın dedin ancak ben bir asimilasyonu sekin andı dedin ser bir müsaade tutarım bana vereceğim yani Gelek spas dikim biraz haval kürsel havali ki med nivîsandî Mustafa Bal Yemez bir çima zamanı xey Kurmancı Anatolya navîn den nakine neden İç Anadolu Kürtçesini konuşmuyorsunuz yani hatta dest medat Kurmancı Anatolia'dan tıkın
Le nivanekî me Askurtayı tiştin beşim heval go Yani- rast beşe yani Kerem- rastiye kaye na kurmancıya me gel tişta tere gel tişta nake yani rast am kurmancıya xedankin yani avşi başa zamane Evet. ne zamane haremiye avşi devlemendiye le yani belki mamusa henek ve mücareji belki baş bastı beşim yani Evet. zamanı standart ya kurmancı mesela mamusa henek baskı bu yani zaman standartasyon şebe yani ev pir peviste bu me çünkü Evet. yani ev kurditi ev ruh ev zamane bengeşi yani cemme mesela kurmancı hem haber dedin ya kurmancı hem denk tıkın belki hem cudati heye ama mesela insanı kurmancıya me bizanibin ev zu بعالمن يعني كرمانجي دن أبي زو هين بكن شبو ويجي يعني أو راخنا جداية راسه Rastı. از Hem jî- elbette aytın berçaba ama هناك Evet. kemasiye mi yani ve Ali Daşı em ne ve kurmancıya Rastı. baş akademik em bu kartinin ne kurmancıya mi hepsi kemasiye mi em ver Rast em jî heta dest me dat em bi zimanî xwe denkirin ma birêz vekilî me lezgîn botan jî alîkariyê me bike tu jî pêçekê zimanî xwe em bînin nerm bike ma herkes jê fam bike birêz vekîl lezgîn botan ew profesorkî Tirkiyeyê Celal Şengör بله gotinekî wê ye şorekî wê ye tu yê ki zimanî kurmancî zimanî Kurdî tu bê zimanê herî yekemîn e yani dayika hemû zimana ye tu bê بله yani bütün dillerin anası Kürtçe dilidir tu bê yani pirastî jî wisa zimanî kurmancî zimanekî pir kevne pir dewlemend e pir zengîn e ve îro jî mixabin işte neye kabul kirin teye yasak kirin çima atı vê merhale yani çima atı vê derecê yani tu çi tefkirî ji bo wê بله نه برایم عزیز مجار احنا کی کره tabi fakat yani gelek kesin iro embejin de cihanê de wisa qada xwe de kar û xebatê xwe de ciyên dîrokî digirin û tên qebûlkirin hin şexsiyet hene mesela Fehmi Şinavî Profesör Fehmi Şinavî viya camêre ji berberiye xelkê Misirê viya pirtûkek ser Kurda nivîsî salên heşteyê de gelek lêkolîn kiribû tabi viya heman demê jî alîgirê salên heftê û pênc heta heştê û yek alîgirê Xumeynî bû yani ji bo şoreşa İslamê wê demê em bêjin gorî xwe nakevanok ta dibêjim hatibû wê derê ne mijar dirêj e yani Kurdan nas kel ser Kurdan xebata piştînî dike piştînî ji Îranê di terikîne Xumeynî jî şermizav dike dest pirtûkekê dike pirtûka wê nayê pirtûka etimên ümmetê Kurd Kurdên etimên ümmetê wîsa seviyên ümmetê yani teye çi mane levê teye çi mane yani ümmetin yetimleri Kürtler ha tamam yani seviyen ümmetti yani. Olsa evet nave putuka fakat ve deri de ser zamanı Kürdi cameri gerek tişten esası tine zaman bahse tofan edik ya ve deme zamanı ve deme hatta akıftın servis zamanı en büyülü hem durlu servi hem xebat adık ya gerek xebat edildi gel ser mesela Cudi ser mesela tofan ser mesela Tevrat ile bahse Cudi falan ser Tevrat ile xebatı ve hene hene referansa Kur'an edildi hene kajat etti yani kesi göderi metken de ona bakının yani evet keseki oldarej yani ne keseki olsa sosyalist çepkere falan dindar ev camere Davi de hadi becet zamanı pişti nuh jiyan rojlata navin qatiya Kurdistan'ı dest bedike bi zamanı Kurdi dest bedike şehri nuh nahaje gündi nuh jinhar navzara ya navi gündi nuh li ser Cudiye heci xirbe ve dumine yani
her zareki nuh jî derdorê çûtî navekî her sernavê gundekî heye. Gora nuh xwe jî Cizîra Botan e. Ev camire ew sa dibêje. Elî Şeriatî jî cerê dîtidar ew jî mirovekî oldar e. Yani pêşengê oldarên radîkal e jî heta. Elî Şeriatî jî tehdîtê ha dike. Dibê Ewropa tirsekî Ewropa heye. Dibê ew tirsa Ewropa jî ev e medeniyet û felsefe îro ku her kes wisa dizane ji Yunanistanê belavî Ewropayê bî bingeha vê medeniyetê vê felsefeyê vî zimanê vê felsefeyê de Kurd hene. Kürt hene. Yani Elî Şeriatî jî mêrekî yani mirovekî gelekî cuda ye. Ji bo çil va mînakên İslamî aliyê İslamî didim gelek mînak jî mirov dikare bide. Tabii Minovskî, Radov salên 1806 ser zimana xebat kiriya ji yekî İngilîz e. Minovskî kêm zêde hevalê me zaten zanê ev ji yekî Rûs e. Vana va zimanzane hemû jî vê tiştekê dibêjin. Dibên zamanê Kurdî, zamanê herê esasiyê bingehînê zamanên Mezopotamya. Çawa? Zamanê Ewropayê zêdetirîn bingehê xwe ji kî de digirin Latînê digirin. Latînce dibêjin ya Latînî. Dibê çawa ji Latînî digirin? Gelek zamanên Ewropayî jî di navde bingeha xwe ji zimanê Kurdî digirin. Zimanekî ew qas sereke. Ya tespîta kesên ji derveyî Kurdan e, ne kesên Kurd. Kurdin Kurd perverin, Kurd hezin. Ne? Ez vê derê bihêlim. Yadin hemû zimana da devûk hene. Zerave hene. Gelin serdest, yê xwedî dewlet, netewên serdest, wana ji bo zimanê xwe standardizasyonê bikin, yani taybetî jî zimanê perwerdewî nivîskî de bi standardekî yekdest, yekrêz çêkin ji bo vê cihekî esas dikirin, bajarekî xwe esas dikirin. Mesela zimanê Tirkî de pîvan axiftina İstanbulê ye. İstanbul Türkçesi bêjin. Yani Türkiye İstanbul'u. Mesela Almanya Berlin'e esas dikirin. Mesela İngiltere İngilizce, axiftina İngilizce Londra'ya esas dikirin. Ji bo çi esas dikirin her devletekî mecûyê xwe siyasî, xebatê xwe zanistî, ilmî, hemû tiş yani wekî mirovekî bi fikirin devletekî çawa dest û ling û mecû akıl û falan heye serê wê heye. Ev bajarên hene bajarên aliyê çandî de kültürê de serin. Serê wê civakî ne, serê wê xezayî ne, serê wê erdingariyê wê coğrafyayî ne. Ji bo vê ama heman demê herên mesela Almanya niha 16 eyalete her eyaletekî xwe dema tu diçî Almanyakî cuda tê axiftin. Yani peyvê wa diguherin, em bêjin lêvkirina wa diguhere, peyvên cuda dikevin navda, dengên cuda dikevin navda, tîpên cuda dikevin navda. Mirov heta baş guh nedê hefteyekî sê çar roja lê nemîne, mirov nizane aynî zimane jî. Ew qas jî awa dê heye. Niha Kurdî de jî tabii devokê Anatolya heye. Yani Kurdê Anatolyayê hêj kevdartirin. Yani belki em bêjin hin eşîrên Kurdiyên wek Gergerî, wek Koço, wek Şêx Bizinî û gelekî din niha navê Cambengiyê. Gelek wana Cemalîne falan Cemaldînîne wana belki dema Osmanlıya hatine Anatolya ama berî dema em bêjin Bizansiya jî gelekî Kurd aynı wekî her çawa em hatine devletên Ewropayê gelekî Kurd malbat sebebekî xwe çeşitekî cirekî derbasî wê xwezayî bîne wê derê jiyan e. Ji bo vê devokekî Anatolyayê yê zimanê Kurdî heye. Fakat tabii ki her herîmekî Kurdî de dewlemediya zimanê Kurdî ew devok bê parastin. Fakat tu devok jî tenê serê xwe rastêqîna zimanê Kurdî seranser nayîne ziman. Yani tu zimana da jerdîne. Ji bo vê çi lazim e? Niha pirsgirêka zimanê Kurdî wek min gote eger Kurdistan azad ba me de ciyek kirişkir ba. Me de gotiba em bêjin
ki der Ahmet, an bejin Van, an Hakkari, an bejin Sivas, Erzincan, nizanım Maraş, medi ciye kesaz girti ba, و مده زمان گوری وی کیزان زمان کیجان دوکی هرمی نرم با مده دوکی دی یه نویسکی یه پروردی مده گوری وی دوکی مده standartizasyon ekşi kirdi ama muhabir ev derfet temenine. Fakat tabii ne başvuru Kürdistan ev derfet amca Rojava'yı Kürdistan ev derfet hediye bir şey bu. Mesela amca guri kamış noyit karın standartizasyon ekşi çekin. Çünkü Afrin'i devuki kamış noyit devuki cezire janijer hasaki hele ki evşi hem de böyle. Cugabına hey. Süleymaniye ye havleru duhukşi çünkü zaten havleru duhuk Süleymaniye bana Bahdini Kurmancı da aklı havleru Süleymaniye şu soranı takla ev zaravaya ne de bu ki zaravana fakat lavara ji zaravaya mesela havleri ye ambeşin havramani haya ye derdore havramani Soraniya te akıftını Soraniya bizim havleri Süleymaniye te akıftı avcıyaklar. Cerdiyen bizim Zaravay Zazaki haya. Zaravay Zazaki mesela Bingöl dve tüsekena bizim dersin bizim tuaşu Turanda. Yani dersim ev xaza bizim ha ferdeme zazal edici. Devok yuvada da ji o dehne yuvada ji devok hene nav zaravaya da ji bu ve bütün mesele te serdot iştat tekine yek deve geli Kürt mala xwada xaniye xwa mala xwa ki debistana ki esas bikre ez xelas bikin fakat minare kek bidin Jean-Jacques Rousseau ez mazanu peşengi şureşa demokratika Fransa'ya insanı Jean-Jacques Rousseau hadi beje debe cihê zarok ewilî dayîk dibe û çavê xel cîhanê vedike ew der hêlîna wî ew der debistana wî ye esasî ew der yani mekteba wî ye esasî cihê lê xwedê dide mala lê xwedê dide mala lê tê dinyayê çavê xwe vedike mamostayê wî jî yekemîn dayîk û bavê wî ye ji bo vê her Kurdek divê niha xaniyê xwe da mala xwe da mala xwe ki debistanekê bikarbîne vê mijarê de destûra we hebe ez bînekê dawî bitim gotina xwe ji bo heval devir bikim ya da jî mesela vê mijarê de Fîlandiya Polonya mînaka wê heye tabii mînaka em bêjin Bangladeşê ji hema Polonya Fîlandiya zêdetir balkêşe ji bo vê ji dema Rusya Polonya îşgal kirî dagirandir wê demê zarokên Polon li ser masê defterên zimanê Rusî vedikirin pirtûkê zimanê Rusî ama dibin wê da jî di nav çantê xwe da jî pirtûkê zimanê xwe dema diçûn mal jî ew dersên ku zimanê Rusî dîtin dayî bavê we alîkarî dike bi vergirana zimanê Polonî zimanê Polonî vî şeklî parastir heta azad bû mînaka duyemî Finlandiya ji mamostayên Finlandiya dema Rusya ew der dagiran duê demê jî gorî Rusya zimanê Rusya mekteba da didan mamostayên zimanê Finî fakat dema xilas dibû zarokara gotin gund falan jî berev bin malekê berev dikirin newalekê berev dikirin diçûn dersa duyemîn jî bi zimanê Finî didan Finlandiya zimanê Finlandiya pêşxistin yani Kürt em mecbur di nav va şert û mercên neyîn de çi qas şert giran be em nikarin va şert bikin henceb dewleta Tirk zor ew debistanê wa da em dixwînin rast em bandorê jê dikirin rast e derfetê wa zorin êrêj dikin ceza didin dikujin zanî zimanê Kurdî telefonê dayîka xwe re da xwastiranekê dibêje em nizanim ciyekê merheba dide lê dixin dikujin birîndar dikin seqet dikin her dikin ama ev nayê wî menê em rêbazekê ji bo zimanê xwe peyda nekin çünkü ziman hebûna civakî ye dema ziman çok civak diçe tu çıqa ji bêjî ez Kurdim Kurdbûna te ji qîmetî ne ji Kurdê mirovê asîmîle jî bibe wekî di nav kevanokta dibêjin haşa dûrî mirova dibêje wekî hêştir e yani qatir dibêjin hêştir ne dizê ne vedizê çünkü
علی با به معنی کره علی دایشی معینه هسته فقط هشتر باره هری گران دکشن اما اب هستره نه دزی نه جیوه دزی هم ملت آسیمیله ببیجی وسا دبل خلا ملت خلکی یعنی تو تن زمانی خواهند دانا کی تو رها خواهش ونداد کی تو هشه خواهند داد جبو به دوی هم زمانی خواه رباز کی پیدا بکنو باخمن مالا خدا بازار خدا اوین خواه شهر توز دعوا هاتن چون سر سلاحت ججن همو وسیلات دوی هم زمانی خواه باخمن اول رت کشتی که اساسی و پیروزه yani. راست ما مستگرک سپاس از این درباس لفدر مساجی که بخونم پشتی از درباس حوالی احمد ببم با مستد صبری یلمانجی گرک تبل ما ببیون herhalde پرسکریک درکت جمر مساجک شابدی تبی که سازی چاپامانی جبوی زمانی من پر گرینگه لی به کردی دنگ بکن دنکرین آخافتن نویساندن و خواندن هر کسی برپرسیار دکه جبوی و هر کس که حول بده برخواه بده زمانی کردی دیگه جیانه خواه روزانه کردی خواه پیش خواه و فرا بکه سلاو روز جوارا هم گلک سپاس دکر جمع مستد صبری را اوجل سر فیسبوک براستی سر زمانی کردی درست ده حالا انسانی ما هم جبوی و گلک سپاس دکر هلک لحوالی احمد سپاس برز علی فواد گرسل و کلیزان علی فواد یک جربه بری پیکانش دست پیکا دامازراندنا دست پیکا چکرنا از هنک دوکا ما باخفم بلا خلق ما رخنه دکه هنک رخنه ما جدانه دست پیکا چکرنا پیکانه ده ناو کار خبات داوه برز علی فواد و کنجی زانن دولت پلانسازی اسیمیلاسیون لسر تاوای کردات مشینه لسر کردن آنا چولی ناوین اسیمیلاسیون هنگ زیده یه جبرکو امل آنا دولیه دجین دخوازه چند ما هنر ما زمان ما ام بیر بکن ام بنداب یعنی معنی اسیمیلاسیون جی چند هنر خد ناسنامه و چند هنر خد دور بکبی تکبی ناسنامه کدن پیکان جی لوما هاتا چکرین گور تا پیکان لهمبر اسیمیلاسیون تسکنه Evet, burası tabii ben naha beri veci gotu bu. Hebune pekane hanekçi embere asimilasyonu seknandına. Jibove pekan bu. Yani rekistinik Kurden Anadolu'ya nabinde carayye emine rekistinik ben heye. Tabii Kurden Anadolu'ya nabin mamossagu kurmancı per hatar eder. Yani taybeti jibo Kurden Anadolu'ya nabin av hin kura yani gelen ve kabul bakın. Jibo veji burası yani hanek em lezci bakın yani zeyda pevis sesti beşim. Pekan elbet jibo ve berxatı de yani gelek şi kare xebate xej kiriye fakat tere kiriye elbette ne ma hin ne geç ne gelli hemuya tabi liberda vek işte her pevisa ve yani tane kurmancı haberdayın elbette pır pevista le em rekstin lakin taybeti Anadolu'ya nabinda yani zeyda lover jiyan kırın ve bandore Türkada ama yani zeyda sercin nukarın serkevin şey ambe bizanı ben şu boveji asbejim elbette yani pekan Armanca var yani Armanca yekemin am cibina xadacı Kurdi haber dedin am serve müjare mesela Pürdük ya şey halata şey tıkın halata dedin am be zamanı am çava zindi bakın şu bu ve tabi kurmancı yemiş biraz ne başa belki yakçara şey az kamera zahmete le yani şu bu ve pekan burası şansık pır mezine şu bu Kurden Anadolu'ya nabin herkes hadur tıkın yani taybeti astı mana jinabinim yani Kurd pekan
Ne yani elbet havaleme önde bir xebatê dikin siyasi henek siyasi dîtina wana jî heye elbet ama ji bo ve me rexne dikin az carak din dibêjim pekan bi rastî vekiriye yani berî her tiştê em bera asimilasyonê sekinandine aliyê din jî em dixwazin xerêxistin bikin vê alî da em ê çawa Kurdan Anadolu'ya navin hez bikin. Eğer em nabin hez zaten em nikarin. Yani sar zimên em serkeftin nabin. Sar aliyê din jî ev kemasiyê din jî holê ranabin. سپاس برای علی فات از عالیه دیجی از هنک تمام بکن پیکان جدما که هاتیه چکن حتی روژا ایرو جبوی که لهمبری آسیمیلاسیون بسکنه ام هر سال پیشبرکا یعنی یارشما جبوی که لیتراتورا کردن آنا سول نابین پیش تا کهون ام پیشبرکا چه دکن که انسان ما تشویق بکن بنویسنن بخونن چند زما هنر کردی پیش بکنه و جارا دودیه که ام بچه دکن یادن ام وک علی فاتح گوتی جوینن خب حتی دست مرهات ام کردی داغفم کردی دنگ دکن وک به وشانه کم دوشینین دست پیکا وشانه ده حتی روژا ایرو اگر کو کسی کو کردی بزانه با ام زوره دیدن وک علی فات مثلا دویژن بلا کردی با بلا کیمایی با و ام کردی وشانه دکن مثلا پروژه که ما دیدن که ما دیساج دست پیکاش بحث کرده بو ام پروژه بلگه فیلم کردن آنها سول ناوین چه دکن او جی به کردیه امی به کردی چه بکن یعنی لهمبر اسیمیلاسیونه چه پیوسته پیکان ویده که جبروه پیکان وک علی فاتح گوتی لهمبری اسیمیلاسیونه هاتیه چکرین هاتیه دمزراندن از وگر ماموستا لزگین بوتان هنه دبیجن کردی زمان خا لمال خا بزارو که خان هکری بکه گلو بگوتنا دیتنا و زمان تنه لمال ته هکرن بله سری de ji bo heva Elî Fuat görsel bêjim pir xweşik daxive devûkê te pir xweşik pir nerm e yani wekî hunerekî wekî helbestekê daxive maşallah qet piskirêk ne yani wek şîîr min guhdarî kir yani destxweş bî duyem tabii pekan rola xwe heqeten te pir kiribû yani ez pekanê demeke nastkin dişopînin pekan organizasyonekî vî warî de ji bo zimanê Kurdî rolekî ne gelekî esasî ye yani bûye mala zimanê Kurdî ez wisa bêjim mala zimanê devokê me yê Anatolya ez ve pîroz dikim keda we pîroz e ez bawerim gelê me ji vê kedê bibîne gorî wê lê xwe dîj derkeve heta pekan wekî mektebekî wekî dêbistanekî vê zimanê Kurdî vê devokê Anatolyayê wê caredî vejîne û pêş bixe mala we ava destxweş bin bên pirsate jî birêz yanî bêguman me taze hin mînak ji bo miletên bi dest yani Finlandiya mecburî heta zimanê xwe rizgar bikin kîjan rêbazê zimanê xwe dane jiyan kirin an jî em bêjin mesela me Polonya mînak da mirov dikare Bangladeş wisa mînak bide Bangladeş jî zaten roja zimanên cîhanê ji bo 21 Sibatê ji bo xata xandevanên zankûyên Bangladeşê ku hatin kuştin daxwaza zimanê xwe kirin kampanyayê bi demê dan dest pê kirin mixabin Pakistan wana gulebaran kir aynı Tirkmeya çawa serê me Kurdatînin piştî wê salên 2000 de ev mesele mijare heta rojeva devletê yekbûyî bû roja zimanên cîhanê bi cihawî de mesela tevgera zimanê Bangladeşî û kesên wê warî de cangorî û pêşengê wê ji bo bîranîna we ev roje bir roja zimanên cîhanê yê dayîkê niha em roja zimanê Kurdî yani roja ku bi hewar Kamran Ali Bedir Kamran Bedirxan Celadet Bedirxan û bi kuwara hewarê
و جاری 100 ساله بوری سردم های 100 ساله دا جبو کرچی خواهی تاتوی به زمان خواه بکارن پرورده ببین وی یعنی هبون خواه و بکارن بپارزن جبو زمان خواه و دمه جامعه خبات مزن کرن امش نهاوی روژه وکی روژه کی پیروز دبینن و پیروز دکن ام نها دوار روژه دانه فقط روشن کردستان دما مرو تینه برچا نها سه پارچه کردستان دولت ترک داگرکری دمشق یعنی ایلی دولت ترک وکی دما سردما آتاتورک تنی باکور کردستان نده تنی کرد آناتولیای نده نها افرین داگرکر کریه سر کانی گریز بی نها حول دادت گوری در فتوی هکر در فتوی تر بکی و اوادی روژا و تواهی هولی را که نها من زالن چکی کیمیاوی لهمبری کرداب هم بکتینه حول داده حتی کرک و خانقین و موصول و حول و دهوک و سلیمان یجی داگر کرد بکه یعنی اوه دمی چه لازمه لهمبری وی تابی که یکم ارکامه گره وامه وظیفامه و جامه ام زمان خود دکان خود خانی خود زبی خود مال خود ناف خود هم بپاریدن افتش تکیدنه اما اف نه معنی تیرادی که جبو زمانه که پیش بکرم تازه بری مدرس اخلاق خواهیم بحث سازی اکادمیک و تکنیکی جبو زمان چقدر اساسن او یک دو پرورده جبو زمانه که جبو جواکک نتوک بکاره هبون آخر بدومینه وک آف چوا لازمه شرط جبو جیانه طاوه چوا لازمه آخ چوا لازمه هوا با اکسیژن چوا لازمه پرورده جبو زمان لازمه شرط مرجع باشقه یک دینینه تو کس نکاره جبکرده را بیجه همه هم بالا خود آخرین تیره وحیه و دمه هم جوانا را دو بیجه اونجا هر مالا خود باخنش ورم بسته و دمه هم برو واجبی که ویر روشی اشتاکی استاد بر یعنی اب به اخلاقیه اب به وجدانیه اب نزیکبونه که مجویه که قریجی یه مجوکاریه یه دستلاتاریه یه نتوه که سردستن همون تش دسته مده ارتش دسته مده چک دسته مده پرایه مده خزینه دسته مده و ستاتوجی سرنامه مده دنیای دهاتی ناس کرن و دمه اما ناس نکن چه حاله و ها ببینید اف مجوکاریه که کن اف سمرگه چیتی بجه سمرگه اف مجوی سمرگه اف مجوی مجوکاری دنیای دا صدان جرا حتی محکوم کرن و ده شخص گل کرد و کردستان و زمان کردی و ادبیات کردی دا جید برخادان همه و دیتا محکوم کرن وانای شرمزار بند تشتکی اوسانان نینه کرد چواد و آخه دا وکی ترکا دانه دیدن باجه دیدن ورکی دیدن یعنی و دمه او انسان باجه بده مثلا ما کزانگون ترکیه دجی هاتیه جیبه جی کرد چه دبیجه؟ دبی همولاتی ویل همبری دولت ارک آخوا بینه چیه دبی ارک وظیفه و چیه دبی بین لشکری بکن و ام بیجن دانه بدن ورگی بدن باجه بدن ویل ام بیجن مال دولت بپاریزن باشه باو پکی ارکا دولت چیه لهمبری ولا همولاتی همبری یوکتاش یعنی ولا vatandaş diyeceğim havalatı. Bu havalatı devlet bir ve demet am erkaf anici aji ev dana ev vergi tedami ajde namusa tabi parizm zamanı tabi parizm jiyana tabi parizm az tenduristiya tabi parizm yani sağlığa tabi parizm az bu tabi insana çekim az işlere mizanım haketu alavi bir az işlere cemiyet çekim, haketu Müslüman bir mizgafle çekim, haketu Hristiyan bir işlere nizam dere çekim, az işlere re binim, para binim, az nizam her tiş bu tek olay bikim, tüm farklı cüdahi nayıkırdım. Gelo, ilo 25 milyon, 30 milyon Kürt, nezi 10 milyon Alevi, nezi milyon Hristiyan, Asuri, Ezidi, نها ترکیه ده حقیقتا معامله و صادقینه حتی ببورینه نام مذهب سنی ده مثلا کرد شافعینه کرد سنی چی صدا نوتوبه اما شافعینه سنی پکی مثلا مزگت سنی دا خطبه چوا تخواندن کی جان زمان تخواندن خطبه ترکی تخواندن و گوره مذهب حنیفی تخواندن یعنی سنی اجی ناف سنیتی را جایی کرده
bêbar dikin. Carî Kurda didin aliyekê. Gelin her kesin Kurdar dikin zalim mesela. Vaz zihniyeti sömürgeci. Bale? Mo vaz zihniyeti sömürgeci yani. Bale, ev zihniyeteki mijokar eşber ve her Kurdun mala fada, zemya daxilin tere vahiyet şey ne kaldı. Tamam öyle mi hüncüş me ne kaldı. Hüncü leşkeriyiz me ne kaldı. Yani askeriyiz me ne kaldı. Hüncü danayı vergi, bacaj me ne kaldı. Öyle mi emi bu vergi, emi bu danayı, emi zmanı xwa, sazı xwa avaken, zmanı xwa şriver bibin. Mizgefte xwa jî, cemê xwa jî emi ava bikin. Hatta Hristiyan olmada hebin, emi ji bu jî derajı çekin. Emi pirajı çekin, rê xwa jî her tiştê xwa em çekin bu. Zaten navê wê çi ye? Navê wê Xweseriye. Me jî ew jwere bû. Me çi em çi jwere dem bijin misade bikin dünya wisa rêve diçe. Em Xweseriyê xwe ava bikin, em an jî erka wezîfeya şaredariya şare bajêra zêde bikin. Bajêre bila misalê xwe em bijin yê zimane, yê çandiye, yê oliye, yê perwerdiye bila xwe de hel dikin. Hûn wê jî qebûl nakin, hûn vê jî qebûl nakin. Na, ne mutlu Türk'üm diyene. Hebûna me qurbana Türk'a be. Bari kela ji bo wî bêje ez Türk'üm. Ne bavê me, ev nayê qebûl kirin. Yani ev Hitler ji misaleke. Hitler ne cühüya Yahudiya yani em Kurdî Yahudiya ra bin cühü. Hitler Yahudiya ra cühüya ne ku divê hûn bêjin hebûna me qurbanê Almana be. Ne mutlu işte Almanım falan. Şektaşê nexwaz. Hûn Alman mînin, nav Almana derkevne. Ne derken zû bikujin. Belki hûn Almana axlaqê Almana xera dikin. Alman arîne hûn me jû aqlê wa xera dikin. Wisa cuda kiriye ne çocuk kuştur. Suçi mirovanahiye bu. Ama ne jwanara ne ku hûn Almanın hebûna qurbana Almana be. Zarû ki Yahudiya neyna ne ku her şevek ne mutlu Yahudi ne mutlu yani Almanım. Tiştekî wisa jê nexwast. Mesela ji Qereçiya nexwast. Mesela ji Romanya nexwast. Tiştekî wisa nekir. Gu hûn cuda ne. Niha ve nabêje hûn cuda ne. Ev hûn mînin. Hûn tune ne. Wena ziman heye, wena rêd rism heye, wena sosyoloji heye, wena çand heye, wena halbuki her tişt me girtine. Ana mesela ez filolojiye mezun be. Ez zimanê Tirkî, beşa zimanê Tirkî filolojiye mezun. Ez filologum. Mesela zimanê wa, debistanê wa da mixan, Türkologê wana yên herî faşîst be. Perwerde wana da me wana ra vadikir niha ez gotinê wana bêjim, hakikaten herkes wê biguheşe. Şok yani Kurdî biguheşe. Çima wê biguheşe ji ber ku wana aynı ev tişter digo. Muhsin Bozkurt enavê bidin. Mesela Muhsin Bozkurt ha digo Türkologekî herî faşîst e ja. Digo zimanê niha wê demê salên not û şeş ferhenga zimanê Tirkiya herî wê demê fire 40,000 peyva pêk dihat. Digo kek di nava 40,000 da heke em ji Batı Türkçesi yani Tirkîtiya Rojava dibêjin. Batı Türkçesi. Divê Tirkîtiya Rojava da yani ya niha Türkiye'ye da tê axiftin. Eger va 40,000 da em esasî bigerin tenê 3,700 peyvên Tirkîtî de heye. Tirkîtiya esas, Tirkîtiya resen, Tirkîtiya orijinal. Yedi Tirkî mînin. Me Fransız'a girtiye, me İngiliz'e girtiye, me Roma girtiye, me Ermena girtiye, me Kürda, me Araba, me Fars'a girtiye. Ulus'a Zamanki toplamaya yani ber her türlü. Yani zamanki ulus'a toplama teşkara çekiliye tudakili ama metaze bahsin kesin ne Kürdü, kesin ne Çer, kesin ne sosyalist, kesin zeden duri Kürda, Kürda hacine. Bahsi ona ki, bahsi fehmi şinavi ki, bahsi Ali şeriatı ki, hatta Mevlüt Karın gelek dinci vana bine zaman vana referansmanı için işe dedim. Vana referansmanı zamanı Kürdi çıkmaz zamanı ki kadim est. Yani Şaristaniye Mezopotamya ve Sümeran ve embejim Gotya ve Katsida ve embejim Elam ve Akadan ve Hititan ve embejim Lidya vana hemu وصل نبنا هلو نچونه اسمان پکی وانا نه کینه اورار توی کینه پکی ابجم میراتواری وا یعنی یه شوپا وانا هات دومینه کینه کردن یعنی وی دم چوی دمی دوی وانا را دشنام کردن
Yani vana cinare Kürda bul. Kürt ne bul kısmeti vana ama cinare Kürda bul. Ama vana kes vana ne ha mesela belki ne ha az çok kafa belki az orar tuydum belki hiç zani ama ne ha amacın mutfağa Kürdi de strane Kürdi de folklora Kürdi de govenda Kürdi de ahırtına Kürdi de zamanı Kürdi de devsa va şaristani Mezopotamya geçtiği hacber ku Kürt ملت هری قدیمی بری میلاد دو و آخر حتی نه بوا شهرستانیا و جیان نه او همو بلکه به نام مانه تو نه فیزیکی مانه نه زمان اما زمان کردی و چند کردی و شهرستانیا کرد و کردستانی نه وانا تمام هندری خود تحویله هندری خود وانا بده جیان کرد ام نه میراث خانه وانا نه جبروی ام تنی امنینه یعنی ام کرد تنی کرد نینه ام کرد تنی کردی جناخ ام هوا شهرستانی مزوپوتامیا توا داخل ام کوکا توانه ام مالباتیا توا که ام سروریا توا بکن یعنی نامدا اوای که انسانی اوای که سوسیولوژیک اوای که دیروتی اوای که اخلاقی اوای که فضایی نه اوای که زور دستی و نزد دستلاتاری نه اما نامدا امروانه ام جنار ما ام انسان ما هزار ساله به آخره ما تشتک به هفره راچان ما تشتک هفره وهان هولند او نها دست ما ام نها تمثیلیت نویدی که جبروی ترجمه باش دزانن و عرب جیوی باش دزانن خودشی باز دزانه آخشی دزانه اسمان جین جنیش ده حتی قرونا جی باش دزانه شرم عیبه منو اوقات احمق ناده یعنی منو ملتکی تمام تو هجمه حسن نوکن سبب چیه نزانن مگلک خدمت مگلک قنجیل ترکا و عرب و فارسا کرن ما خرابی ها نکن مگلک خدمت هم عالی اسلامی ده هم عالی انسانی ده هم عالی امبشن جواکی ده نها جیو بریجی مگلک خدمت کرن مگلک عالی کاری کرن منو وکی یاشار کمال زمان ترکیه زمان رومان پیش کرد منو وکی احمد آرم زمان وال عالی امبشن هر بسته ده پیش کرد موزیکی ده کرد گلکی زیده زمانی و دولمت کرد سیاستی ده ام زمانی و پرد دولمت که وقت 5 سالی داویده یعنی تشتی کنای هزری و او تشتی هزری ما ترکیب دبیجیم زمانی و فرده کرد یعنی مگره کنجوانا که آلی دیجه دما پسکری که های جواکی جی قیرانی جی چیبون و آلوزیا داشت مگره ریبان نشانی والا دار ما پیشنگی ها کرد ما حوال بندی ها کرد بابون هم چی مدخوازه چه نعلت این سرمد باری چه نجات پرستیه چه نمش پرستیه این سرمد فرض دکن اما قبول که هر مالا باخت تو هر مالا باخت مالا تجی تاشکنتیه مالا ترکمنستانه کرن که هر بابیم چه دخواه یعنی بیتا گوتن اما اشترا بشیم مالا مزاد تایف دارم ذاتن هفته 4000 سال هم بیداری تو 700 سال هفته پکی هفته 4000 سال کی داری 700 سال کیه تو با 700 سال توش مراد بشی هره تو هره اگه هرین اما بشیم نه چه توشی نه چه همش نه چه بعد وقتی انسان انقره İzmir İstanbul کنستانتینوس پولوس پوتامیا ترابزون وانه دیاربکر هم بجیدم هنه حتی هم گرجی اما دجمرا بجی هره از او دجمنشتر بجیم کرن که یه çünkü cahilin ne biçim yani beri milate ev hakikat mesela zamanı kötü ve dini heri peşi yani ye Semevi zanın Tevrat'a yani Museviye her mesela Tevrat'a eğer haskim bile rebi konum Tevrat der hep Kur'an açılı beje Kur'an açılı beje hakikaten açılı beje ama bejin sünneta peygamber her ne bineri kaçıl beje Cebane Kürt Valiye İslamiye kemine Kürt'e her Libneleri tamam her sisteme ve şart ne bana jber ki em bav kare xanas da ki em droka xanas da ki em bekok bibinin ama hakikat veki tabiat çıkmaz pe her yeri avati peki o avru her ne kadar peşa hakikate peşa roje bekle veki roje döhne iru der kalame döhne der kalame jibo ve em ve dere gözükeni kördeki بلام اره واشرت مجرا خانی خواه مالا خواه گنده خواه واره خواه زبی خواه همو در فتح خواه بود زمان خواه سفربر بکن و زمان ما امانت باب و کلمه شرفه باب و کلمه دایو باب ما شرفه حسیت جهورک ترسیمی مکرنه دوی هم سرسری خواه و املای قوانم هم احالت نکم خواهیمی نکم بپاریزن حتی کو زمان کردی
dibe zimanê perwerdê û zankoyê xwe, sazî û dezgehê xwe, zanîngehê xwe, üniversiteyê xwe, medreseyê xwe carê de ava dike û xwarê ve dibe. Ev derfetene ji wê çêbin. Staya rê û rêbazên insanên welatparêz û xebatkarên wekî we û televizyona me pekan vê warî de amûreke rêbazeke mala wê ava. Gelek spas dikin birêz botan bi rastî axaftinekî pir xweş derdkir ji bo ya me qet naxwestem qut bikinî derkirinê te jî sohbetê te jî gelekî xweş erê spas dikirim. Na li vir dere vîdeokî me heye em dixwazim vê vîdeopar ve bikinî var nal ser Facebookê çex dibe bi min pir balkêş hat îlgînç hat keçikeke delal keçikek Kurd delal vîdeokî çekirî me xwest em vê vîdeoyê ver parve bikin kerem bikin deqekin. Tav den nate fakat leva meskir leva jî fam dibe dibêjin. Den çima nat nizam ama ez ji wer tercüme bikim. Divê nav me Kurda da gotineke heye pir zehmet ji bo me Kurda em bêjin. Tu zanî ev gotina çi yê dibe? Dibe ev gotina ez Kurdim. Ez Kurdim. Du gotinan leva gotina tê ji bo Kurdekî pir Kurda yani hen Kurda pir zehmet dibêje çima çenebû nizam yani keçikeke delal Kurd bû ev vîdeo çekirî Evalê Alîfat em na hêdî em tên devê bernameyê xwe jî yani bername jî em ê de xelas bikinî li vir dere çiştî hatî bîra min gotineke Benazir Bhutto heye ew jî var na ser Facebookê tê çexkirinî Benazir Bhutto dibe qet tu ne bîra şeytan dibe va zimanê Kurda çima nav welatê Müslüman da hatiye qedexe kirin çima hatiye yasak kirin van ne bîra şeytan bila dibe yani birêz mamosta lezgîn botan bas kir gelekî xweş bas kir qedîm bûna zimanê Kurdî kevin bûna zimanê Kurdî va zimana çima veqez natî qebûl kirin çima va welatên dagirker sömürgecî dewletin çima va zimana veqez sala qedexe kirine în hala dixwazine qedexe bikin le nikarine jî le dîsa jî tê diqeşine ha tê diqeşine va çi ye yani çima vana ver dikine çi dikeve dest vana yani zimanê Kurdî qedexe kirin çi dikeve dest dijminê va welatna Vare Necati bas kir zimanê Kurdî bi rastî salan bin dest daye yani dagirkeriya de em jiyan dikin ev ziman eger kî wek mamosta gotî ne xurt biyo heta îro ev ziman bi rastî zû orta rabûye yani gere em vê bizanibin aliyê din tabî mijatperestî nixweşiye yani nixweşiyek pir kûr e ne tane Tirkin yani Aliye Farisi mezzetki, Aliye Araba mezzetki, biraz jbo ve Kürt gere ha xudi derkevin. Yani mesela Bülent Arıç şey, mücadperest abi işte bindiri AKP'de ci girdi bu. Evet. Ama mesela got ki işte eğitim dili değil. Ne zamanı perverdeyi. Yani vakasne hakikaten ki ne tane eve. Ya ji bareji tgotin naha avter kirine. Kürtçe işte kart kurttan türeme işte ben acayip digotin. Tabi burası yani ne hakiyek pir mezin heye, Necat Perestiyek pir mezin heye.
Yani gere beri her tişti insana Kürt tane jibo vana yani em yani xude mesela ayet heye ya ayet beje zamana min ava kiriye her zaman jibo min işte peviste yani az mealım Ayet tibêjim are naha evna Müslümanım tibêjin Arabın Pers'in işte Türk'ün acemin bana gere insan pırs bike yani beje ya un çava Müslümanım yani un bakas ne hakiyet dikin zamanı un müsaade nakin ma jiyana yani eğer zaman kals ve zayıf ve zaten ve huler abi ama 4 milyon hatta euro hin ev zaman de akaftın de müzik çetibe edebiyat çetibe şiir çetibe gere embe baş bizanibin şu bu vej gere gelli Kürt beri herkesi gelli Kürt xudi derkebe nasname xudi derkebe zamane xudi derkebe işte her pevist eve yani bakas ne hakit ke bakas hakaret ke yani gerem ve kabul nakin gerem Kemasi bej mesela zero Kurdi haber dedim rast az tıkacı fark tıkım mamosta spasiye mamosta peşkeş tıkım yani moral damın elbet zamane me yani kemasi hebelşi hatta çet be zamane me haremici biraz pür peviste şu boyunca am zamane ha xudi derkabın nasname ha xudi derkabın reksine ha xudi derkabın ve gün çaretin ne yani Sıbe ame beşin am mesela Avrupa'ya jiyan tıkın işte zarokemet için liber mektebe dibistane 8 saat derse vana dibinin Almanya yaz bejim az bahse Almanya'ya tıkın işte am bejin Fransa ya nizam Hollanda'ya liber hem zaman hintibin zarok aliye denji mesela dakhwaziye sistem çiye wen perverde tıkın yani mesela liber diasporaya jiyan tıkın tehlikeye pir mezin heye şu bu ve birasti yani insan tıkara bir mücarehin veke tehlike pir mezin heye şu bu ve birasti eğer am xarexsin nakin am hanek ısrarcı nebin hanek ne yani gelen am ısrarcı bibin am ve zamanı şugulandı bidin ve zamanı haber bidin nasname xudi derkevin vek me goти rexistinik me ava kiriye birastî em dixwazin bank eger hinek me heval temaşa dikin werin cî bigirin vê rexistinê de ez ji bo yani nijadperestî birastî vek me gotî işte nixaşiye yani insan aciz dibe yani çend Kürt terin fuqara ne yani Kürt kera çi kirine terin ew Qaradeniz Behrê reş li vir findiqa kom dikin ji bo jiyana xwe berdewam bikin tane Kurdî xeber didin tane nasnamê wana Kurmanca Kurd e ji bo wê êriş dibin ser wana eger em vana nebînin eger em vana em bere vana nesekirin birastî insan hinek vicdan ahlakî mirovatî insan xergere pirs bike ji bo wê jî yani hatta kî me bitirsin tirs birastî dawiyê Kurden Anadolu'ya navîn direkt hundirê Tirka da jiyan dikin tehlikeye herî mezin ji bo me heye ji bo wê jî eger em nikarin bende bikin mesela em bêjin Ermeniya mamosta belkî hin baş bizanibe sala yani ew 1915 sadî 20 nüfusa Türkiye Osmanî bû ya jî Ermenî bû Ermenî tune niha belkî en zêde 20.000 bahsa wana dikin tu kes tune qir kirine devleti katliamcıye yani salan dawî ji me dît işte em bêjin Sivasê em bahs bikin Çorumê em bahs bikin gelek katliam çêbûne yani em Kurdistanê dav jê berdin yani me goya tane ne ji bo Kurda Ermeniya jî dikin işte em bere vana kî derdikeve dikin ji bo wê jî gere em hez bibin wê gün çare tune ye ez ji bo wê birastî yani eşik mezine yani insan aciz be em zamanê xwe nikarin xeber bidin yani dibêjin ya mala xwe de elbet em mala xwe de xeber bidin lê te pirsan nadoye ki em vê zimanê xeber bidin yani ez herkes dibêje ya Kurdî xeber bide ew ê çi be yani herkes ji bo reja pêşiyê roja xwe hesab dike belkî insan fam bike
لی براستی او نچاره شبو ویجه از جارکتن به وسیله بانک دکم البته اما مالا خدا کردی خبر بدن اما صحبت خدا کردی مشانده بدن یعنی او پیوسته لی اگر ام بره به سیستم در نکبن ام نبن هیس و گیدن چاره تنه از بیشم راست برز گرسن هول احمد کرم که امیدن دوی هدیاتن دویجی کرم استخازم جه ماموستا لزگین بوتان بپرسم پرسا داوی با ولا پیوه واج گریدای ادن بکاربه بینه برهب و آنجی اوکا داوی بینه لأوروپا امکان در فتن کو زمان زکماکی پرورده بوین هیه لی کرد وی آری دا هنک ضعیف مانه قمس مانه لازمه چه بکرین کو زمان کردی زکماکی ام لأوروپا پرورده ببینن بله جلدی سلام راستی اوجی نکوکیه کی مزنه yani çelişkiye ki permezin. Yani en dibêjin ziman hebûn ameye, ziman eme şeref ameye, bê ziman jiyan nabe, ziman eme sînorê nizanim xeyalên me ye. Em gelek slogan ji bo ziman davêjin rast. Ama heqîqet wisa ne? Yani ev xwe em jî. Tamam bavê min baş e. Mala zimanê te hebûna te ye, mala zimanê te şerefa te ye ki wisa ye. Madem bê ziman jiyan nabe, madem netew bi ziman heye, madem ziman amurekî civakê yê netewê yê ontolojîk e, yê xwezayî ye, yê xwe hebûn e. Wê demê derfetên dewletê tulê heker derfet nebe, divê tu serlêdan bikî, tu berxwedan bikî, tu daxwaz bikî, tu dîplomasî bikî, tu wê mafî bistî. Ne heker ku hebe, wê demê divê tu civaka xwe rêxistin bikî, ew zarok biçin û wê derê bixwîn. Ne wê? Ama tiştekî wisa em nakin. Ne dewletê em tê de em ji bo ziman, ji bo çanda xwe em bidin jiyankirin, zêdetirîn xebatek, kampanyayek, daxwazek, dîplomasiyek, geşedanek, pêşkêşiyek heye. û min xabim ne jî dewletê wekî Almanya mesela eyaleta Ezdê zimanê Kurdî zimanê perwerdê ye. Bes ama gelek hemen her bajêrekî jî komelên Kurda hene û meclisê Kurda hene. Ama yek komel û yek meclisê heta niha destpêka her salê ji bo perwerde dema dest pê dike û serê salê de xebatekî wisa nekin. Nakin, min xwe nedî yani. Belki guhdar dikin, bila me bigerin, bila bêjin ne tu heşpat, ya 3 sal ez Almanya, min xebatekî vî şeklî vî werda nedî. Tamam gelo. Mirov jî dipirse bavê min, ev çi hani Tirkî dibêjin yani. Yani ev çi perhîz e, ev çi Tirkiyê gêlasê ye. Bavê min ha. Ev çi mesela? Yani em dibêjin tema Tirk nahîl em bixwînin baş e. En hatil Almanyayê, tul İsviçreyê, tul Danimarkayê, tul Hollandayê, tul İngiltere'yê ev mafe jî heye, gelek dewlet jî heke heta niha daxwaz çêne be, serlêdan çêne bibe an jî belkî wana ewt nekiribe ama mirov dikare heqîqeten wî warî da israr bike merkezagûnê wana, yasayê wana, qanûnê wana derfet û imkan an jî em bijin rê û rêbazên heyî de mirov dikare pê bide qebîlkirin. û aliyê din divê heta niha Ewropayê de gelek zanîngehên Ewropayê, Üniversiteyê Ewropayê de kursiyê zimanê Kurdî ava bibe. Heba. Bu vê jî me tişt nekiriye. Yani em madem yani em ji bo em dibêjin ziman sebebê hebûna civakê ye ama ji bo hebûna vê civakê ji tu biparêzî tu vî karî jî nakî. Ya her tiştkarî siyasî nîne biborîne. Siyasî demkî ye yani îro mesela hin mijar hene ev mijarane heke çareser bibe ev mitingene ev meşene ev nizanim gelek sazî servî esasiyatîya din avakire ev hemû wê betal bin. Ama zaman ber milatê jî hebû piştî milatê jî heye
صبح جی املاک جوی کاری کیم زیاده گلک انسانی ما بکی به حاله اما زمانی کردوی جای بمشه بابا بگی تو بوی زمانی چه دیکی یعنی نه سیاست برای میلاد کیجان سیاست هبو پشتی میلاد کیجان سیاست هبو دم عثمانی کیجان هبو دم ترک و عرب نتو دولت ها کیجان سیاست هبو کیجان سیاست هبو سال 8 کیجان سیاست هبو نوته 2009 لیبرالیزم نو لیبرالیزم نو بر کی داره وده چه کاپیتالیسم بر کی داره وده چه سوسیالیسم چه و شریعتیسم چه بکی بابا هر تشتیم سیاسی نه گه بلند گه کیم دبن اما تشته تو اخنا بهره اساسی جوا که پاراستنا جوا که زمان و چانده پکی جبو وی تشته اساسی و کو دولت داگرکش اولی ایرش زمان ده که مثلا افشین اشغال کرد هم اولی زمان کردی peşiyle zamanı kırdı kadar kirin, Debistan'ın zamanı kırdı ne kirin, navin kırdı yer Afrin ha 2000 sal evvelat kırdı, navin kırdı hem ne kirin ne Türkiye, navin Bajara, navin Çiya, navin Gıda, navin Riya. Peki çim ayrıştı ki o mantıka ki koyaya mecbur ebe, müberin hep asi dagirkeriya Polonya ya Finya ki. Gelek mesela Bangladeş ki, Saddam mina kamerut karabda. داگرگر اولی ایریش زمان تر که اولی ایریش چند تر که اول قدر خرد که اول تاریخ که پکی هم داری وی در خط اینها اروپا های تو چما پیکنه زارو که پس به فکر زارو که 2000 اروپای هاتی جهانی هاتی دنیای اف زارو که هکر زمان کردی پرورده به احمد خانی مموزین فلسفه مموزین دهیم ببار چند کردی زمان کردی ناس کرده yani Ali ilmi, Ali akademikte nihat civaneki 20 saliye, 21 saliye gelo ev civanı 21 saliye dema Ahmed Khani naz kir, dema Fakhi Tayran naz kir, dema ambejin şairin Kurdistan'ı Baba Tahir Üryan naz kir, Behrebul, beri milati Kurdi nevisiye Melik naz kir, kiye, çiye zamanı, beri milati çabi zamanı nevisiye, çabi zamanı helbesti, haker ya fan kir, te geher, zaten hevce namine az tehrib için propaganda jira bikin. چه hevce heye? İde ödül hacı bir Paris'e, teşik Paris'e, meclis Paris'e, dümerej Paris'e. Ve bir çe üniversitede jî ve diplomasiye jî ve servi ori bike. Babam çima ne hakti ve zulmü zaruki xadikin. Madem terfeti ve devlete hene kimin, hake kimin em berkabiden bişni ne kimin hüni zeyde bikin bu ben. Ne hake zaten tevdiken çima karbayı. Hakemine çima mı bejin bidir. İyi hayem pek noynin. Yani mesela afta sazı derken mesela azvi deri gazi dikin. Aşkara jildi bejin. Kecede Avrupa. Gerida üye sadan sazı hebe. Konfederasyonu mehane. Çima kampanya ki buldu. Mesela çima meysala Avrupa'yı meysala bu şaire ki körmek bu meysala sala cegerfine. Mehalbe seyu khandı bu. مجیاناوی سرویت چی ممال آخوا خانی خداج مکر بر روشن جه خوا تلویزیون خوا همون جه خدا آج مکر باز مجید سال احمد خانی سال فقی تایران زم سال کی صدام شاعر و فیلسوف کرد هنه من ام چه موضوعنا کی ام bu çande چه دکی همه هبه نبه سیاست لک بابی تمام اره سیاست لازمه شر دعوای دوزه تمام جیان هم اولینه فردواری و خدمت ابو کربونی خدمت ابو رزگاربونا کردستان بو آوکرنا کردستان بو پاراستان نتوا کرد تنی سیاست و آخفتن و گوتن روژانانینه خیلی که نراسته شر جی لازمه سیاست جی لازمه دیپلوماسی جی لازمه اما سازی اساسی پاراستان گل چاندا گل زمان گل مروف فرصت نده گلی مروف به حالا ببه آلمان ببه انگلیس ببه فرانسیز بده بره دنیای ببه بلا ببه به حالا پوش بین وندا ببه بچن بدارید بینیم میرید 40 سالیه 5 سالیه 6 سالیه 30 ساله هاتیه بدارید کوریویه 30 سالی کچویه 30 سالی زوجیه آلمان را زوجیه انگلیس را زوجیه باشه خراب نینه اما زمان خانوزانه چند خانوزانه بیا انگلیس بیا آلمان شویه ما چه فهمتی؟ باب جیجبر ترکا رویه، بر عرب رویه، بر فارس رویه. یعنی اف چه منطقه؟ اف چه؟ اف تشتک تشابهت؟ اف ناکوتیه کی خواه کشه، مروف کشه، جواب کشه. یعنی نه هم ترکا
رخنه دکن عربا رخنه دکن فارسا رخنه دکن kapitalizme rehne dike hem ne kişiha rehne dike ne kişiha binde em çe dike em çima olsa dike Rast bir. çima derfete hayır em peknoy ne karım saata zamanı Kurdil ser diroka Kurdistan'ı ser felsefan Kurdi ser şair ser devlemediyo Kurdi Kurdistan'ı çağıtı felsefe sosyoloji dirok arkeoloji tava bakın bu çiz belki az kre baveki bu same kre doyeki bu same her kim خباتش بود مونه فکر وسیعت در مکرد اما نه کچکامن زانه ده پیوا پیکنه اف قصوریه کیه تنیا ترکانی نه یا منه کلی تنی زانه زمان خبا خواه یا تایه نه یا ترکای تمام ترک نه ترک داگر کرد ظالم ذاتن هم تمام او ذاتن آرمان جا کفشه اما که که تو چی مناکی تو چی مهندش دا پیشنایی yani dve em ji bo zimanê xwe em vê derê gazî dikin Kurtasî divê em her sal vakt ev qas konfederasyon ev qas nizanim komele û ev qas meclisên me û ev qas nizanim derfet û saziyên me sazimankarên me nizanim karsazên me karmendên me karkerên me rewşenbirên me nivîskarên me televizyonên me deha televizyonên me Avrupayê ای بشر نه مجبور زمان خواهم هر سال چما تشکی نداره مثلا تشکی خوشک بگوید و پیروز کنم بشه اف 2 ساله ام پیشبرکه که دیدم دست بکنم سروی اساسی هم خلاطات دیدم اف خلاطات یعنی که برو با موتیوه دیگه زیادتری زمان خواه باخته تشکی باش او ساعت و مرون ساعت که اما به آخفتن ایک و اف تشتنه ناچن سری جبو و از گازی دیکم دوی امنه که حقیقت آخوا ببینن و رخنه بکن همه ترک خرابن عرب خرابن فارس خرابن آلمان خرابن انگلیس خرابن یا دنیا مجبور نینه بو ترونه بگیری توی بخواه بگیری توی اشفاره چه بگیری تشتی هایی تو چما ناپیرازی تشتی هایی درفت هایی تو چما کار نویدی فرصت اکیل آلمان یا روسیا هایی به نظام طاب روژه کی داره پیک بینه تو پیک نویدی که کن وقتی تو پیک نویدی ذاتن ترک هست کن تو پوچ بی فارس هست کن تو پوچ بی تو خلاص بی تو رد بی اما تو پیک نویدی یعنی اجبر بی ببورین یعنی حقیقتا ام گناهکارن ام هم بری شهید خواه گناهکارن ام هم بری آخا خواه گناهکارن ام هم بری زمان خواه گناهکارن ام هم بری چاند خواه گناهکارن ام هم بری سروکی خواه گناهکارن ام هم بری شروان خواه او کسی برقدر جامعه روح قدر بدن قدر بل تانک و توپ و طیاره و فوسفور و بلبادا برقدر ام هم بری وانا تبا گناهکارن ام هم بری انسانیتی هم بری افشارستانی بری هم هجمارتی تبا اینو اورار تویا بگه حتی هیتی تا تبا ام میراتخوار وانانا او خزینه دولمندیش مرمایه ام همبری وی رحا مزپوتامیا آریان ام گناهکارن ام توشدارن ام لوبدارن ام عیب تکن چککی مزنه درفتکی مزنه هرتش دولت بون نینه هرتش آرتش نینه تمام یعنی بگاوی دولت اما گلک دولت هم امید بینه سبب توی سر چه بیاد دولت توی سر چه سر زمان توی بیاد دولت سر چانده توی بیاد دولت اگه کردستان اکاوا و کردستان اکا به زمان کردستان اکا به چاند کردستان اکا به مجروع کردستان اکا به فلسفه به عقل کردستان اکا جدیرو که قطعای به بگه دبه کرده که اوصال دبه و اکیلی چه بید نممکنه وقتی جواک و آباب و جواک شوی ببه دولت آن فرم اکیاتی دیو خواه خواهی نبه جبو وی دوی تو کراس اکیل سر بدن جواکی لباس اکیل چپلاخ نابه کراسی ویجی چانده اخلاقی وی فلسفه وی چانده کلتوره اوش زمانه زمان چانته آبا کرد هیلینا کلتور ایجی زمانه زمان نامه وی سره زمان زی زمان زاینه زمان اکه زمان نزی زمان قلسه ببه زمان آوقه زمان ستاور ببه و زمان چانچ نامیده ادویت زمان ستاور نه کی باویمه نه آوقینی قلسه نکیش بو بی درفت هیم چما ایمارتی افقاز درفت افقاز امکان افقاز پاره افقاز کامپانیا افقاز شاپمانی افقاز روزنامه‌وان افقاز اکادمیسین 2 میلیون نیو انسان ما وداره گرسه افقاز زاروکی ما 2 میلیون نیو راحت 700,000 میلیون زاروکن شما تو وانا ناگهی شما تو به درفت پیکنید شما تو وانا موتیوراکی
شما تو خباته نامشنی شما تو نا گری روژه باقا اما راسته بر وی رخنه دکیم از وی نجاری داشت گله کی گازنه دیویدارم و گازنه ما یک دو بهیزه گوری ویشی اواتی بیکستای سری و ریبازه و ما هم گازنه خوشی آنی زبا مالا و سلام وری سرکرتی جبو کار خباته جبو صبر و یا بهدر از لیبورین خط خازه سپاس بکیم Lakin mamoste helbet gotinên mamoste ne ji gelê Kurd xeraya ji sazî û sazîmanên Kurdar re û yek jî ji wan pêkane ku di nav karxebatan da ye û helbet berpirsyar negele berpirsyar însan saziyê Kurdan e ku heta niha tu karxebat ji bo wê karxebadekî berçav ji bo wê nehatiye kirin ez dixwazim nûmuneke li vê derê bidim ez li vê derê Danimarka hinek bi siyaseta Danimarka re mijûlim ez vê meseleyê gelek dînim rojavê di nav partiye de ez dibêjim gerek zimanê zikmakî were perwerde were dayîn dibêjin daxwaz tune ye eger daxwaz hebe ji bo me pirsgirêk tune ye yani zagona xwe de qanûna xwe de ew bicî heye eger 5 kes bi hev gên dikarin dersê zimanê Kurdî bê dayîn lê mixabin ew pirsgirêk ne pirsgirêkî tenê bi saziyê re girê dayê ew kara jî girê daye erê mamoste ez bi hinek dagirkerê me re ji girê daye li Ewropa li Almanya heval hîn baş dizanin zêdetir ji Kurdî bîtir zêdetir Tirkî tê axiftin yani mamoste got Tirk li vir tune ne kes li serê te naxe nabêje bi Tirkî xeber de ew jî pirsgirêka din e pirsgirêka dûr dirêj e em dûr dirêj nekin ez dixwazim ji birêz dixwazim tiştekî bêjî kerem ke mamoste kerem ke mamoste tiştekî bêjî kerem ke mamoste dengê me tê deng tune ye dengê te tune ez dixwazim elîfa deng heye dixwazim tiştekî bêjî mamoste dixwazim tiştekî bêjî اول ایجا دنگ نای deng naye ben çağı başı zaten ben em jî berdeme daywanî Birêz Elîfat berî ku em bi dayî bînin çi bêjî gotinên tê dawî çi ne ew qas nîqaş ew qas gotivêj me kir سپاس بله احمد سه سال نها براستی ماموستا باس کر اج تevliti bim yani henek şey em xerek ne bikin yani em şare emin yani em ve bizanibin yani ve gidin yani ev maf heye Avrupa'ya heye Almanya'ya jayne ev maf heye le lever dev u bav yani henek ne zahmete ne zor yani zamane me zaman vek meguti yani gelek peviste yani insan zamane xey zikmaki zamane xey dayık nizanı be zamane dinji nikare baş bizane şu bu veji birasti yadınji yani hebune me yani insan dev va ve xaçava nas ki zamanca aidiyete yani zaman ruha mamusta gelen peri baskır yani bangamıcı gotuna davi be birasti az tbeşim yani am xabikin hez yani pekan belki nave pekan az ve bange bikim taybeti Kurdan Anadolu'ya navin yani xabateme Almanya'ya am dişin mesela Almanya'ya jam sarbe mücaret sekinin hatta yani ma gavinci abitiye havaleme mamostaje ya aslında bir tu perskiriti net perskiriye heri mezin gere em henek vek maguti henek nezikatiye da perskiriye heye em caraktan haberçav derbas bikin az beşim yani gotine davişi haval Ahmet deste ve sağ gelek baş bu kurmancıya me tere nakir kurmancıya mecme haber nada deng nakir yani me havale me Kurdan Anadolu'ya navin bu bakşinin yani birasti cemmet gotin kurmancıya me işte kurmancı işte Kürdistan'a haber dedi denkt ki gotin berra meka na ame berra nakini wara zanin henek yamasiye me yani em be zamanı dur kadın yani tekiliye me aslında zamanı em berbe standart için
şu bu ve şey zeyda leverci perskritin ne yani az bank dibinin le insan kaçava baş ifade etke yani zamane haydayık haremi am beşin ne Türkiye hem her tim de civina da cam jiyantıkın işte taben haval kaçava baş ifade etkin henek am zor ebidin az zamane me yine başba az ve baveri adama caraktan cejna zamane kurdi piroz be تبيشم دست و سلاف هرومت کرم که حوال نجات سپاس کن حوال علی فواد هلی گلک سپاس جبوی نیوانی ما هیجا حوالی فواد گرسل و وکیلی ما هیجا لزگین بوتن هم گلک سپاس دکن هلی تماشاوان هیجا yani hem ser zaman sakin نیرو مگو زمان پر مهمه هم لمال خه هم زاروکی خرا هم به حوالی خرایی دورالی خرا زمانی خه گنده دنکن زمانی خه کرمانجی دنکنی که هم زمانی خه پیش دا ببینی و پر لازمه و مهمه ماموستای هجاجی gerekçe ve ye پر خوش بیناندن زمان سلام ويز مرحبا gelek spas dikin اری او دنگی هجا او کچکا دلال جی دنگی خیات سلام وريز مرحبا وجهوانا سباس اجي باش ونزان جو اس كردم وبزمان كردي دا قوتنك هيا اف بوياغ قليا دي مفيديو شان ولو او بوياغ غاوينا متعليق شما دار خص مثلا انا افا زمان كردي دا قوتنك هيا قالك يقرا هر كرد نكاري بيش جبالكو قالك يقرا ونزان شو از كردم قرانا انا شكاري بيجي براستی گله کرد نکارم بیشم سلاورس هجا gelek spas dikin karam kahvane بله از ساوق بکم ام برو داوی امجی برو قداندن توابون برنامه خطین ام سپاس کنج میوانن هجاب علی فواد گرسل ریوبری پیکانه دست پیکا پیکانه دا دناف کار خواهد پیکانه ده و ماموستا لزگین بوتان پارلمنتر HDP یه وانه بره بو ام سپاس کرش بویوی اما حتی انی برنامه کدن ام دویجم بمنند خیر خاشیه دا بری که از بداوی بینم از تخازم و بینم بیراوه جبر کو من هینک تبلی هفت کر لآنا دولی ناوین سه داوک سه زراوین کردی هنه کرمانجه لیکی آنجی شیخ بزنکی و دملکی لآلیه اخسریت آخفتن زیاده تر کردن می اخسریت آخفن لیکی آنجی شیخ بزنکی علی فواد دینا tamam شیخ بزنکی آنجی لیکی آلیه های مانه داخفن کردن دنی آناتولی ناونجی کرمانجه آنجی کردی داخفن مگو امیجی بینن بیراوه بریک از دابینم از خازم لسر پاشیجی و بیم اره امجی هاول دادن که ام بدواکا کردن آناتولی ناوین دنگ بکن یک جارا تیرانا که یک جارا جی ام بیجن خلاطی ما یا قصرا ما یا کو ام هبنا ام بچخا زمانه آنجی کردی استاندارد کن او جی که ماسی کمه ام ویجی دبینن بس ام دومی جبراشنده امیل برخه بدن کو ام دواکا خواه یا کردن آناتولی ناوین دنگ بکن و بری که از بدای بینم جوه هر کسی که بخوازه چند هنر خواه زمان خواه بپاریزه بری جمال خواه دست پی بکه و زاروک خواه و کرک خواه را به زمان کرمانجی دنکن و بمینن خیر خوشی دا ایواره خوش بکرم که هوا میجد اری اجی تبل گوتنه تطبیم gelek spas dikini براستی برنامه که خوش بود بلکه تماشاوان زیاده تبلی نبون بلتوی که بلکه کمی زو دست پید کنی آوین هات روی دریج بون همیدن جبر شو تنگی درنگ دست پید بکنی که ما هر کس ما تماشا بکن
حتی نیجاره که دن مجار گرنگن مجار پرن امی سربا مجارنا گیردن کنی اک تف مبونه اک جمر مساج کشاندنی تماشاوانی مرا گلکی سپاس کنی حتی نیجاره که دن سر پیکان تیوی امردی ببینی خاطره و شبه خوش بند